ese kwambura FDLR intwaro byonyine birahagije kugira ngo uyu mutwe urangire burundu? Kuva mu mpera za Nyakanga 2026 ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarwanyi ba FDLR bazamburwa intwaro, ariko abanga gusubira mu Rwanda bakaba bashobora kwimurirwa mu kindi gihugu kimwe cyangwa byinshi byo muri Afurika. Ikibazo gikomeye ni iki? Icyo gihugu ni ikihe? Kugeza ubu igihugu cyangwa ibihugu bizacyabarwanya ntibiratangazwa ku mugaragaro, ariko impaka zabaye nyinshi. Ese kwimura abarwanyi ba FDLR bivuze ko ikibazo kirangiye? Si umuntu ashobora kwamburwa imbunda ariko agasigana imiyoboro, abayobozi, amafaranga n'ingengabitekerezo, kandi igihugu cyaba cyemeye kwakira abarwanyi cyagiteguye iki kugira ngo amateka atazisubiramo? Tugiye gusesengura ikibazo cya FDLR, gahunda yo kuyambura intwaro, gahunda yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, impungenge z'umuryango mpuzamahanga ndetse n'isomo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba itanga ubwayo kuri iki kibazo. Aho tugiye no kugaruka ku mwe mu mitwe wa FDLR maze imyaka myinshi uvugwa mu bibazo by'umutekano by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara mu nyandiko dushingiyeho, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarwanyi ba FDLR bagomba kwamburwa intwaro, bazemera gusubira mu Rwanda bakaba bashobora gutahuka, mu gihe abatabyemera bo bashobora kwimurirwa mu kindi gihugu cyangwa ibindi bihugu bya Afurika. Ariko iki gikorwa ntabwo ari igikorwa cyoroheje, kuko ikibazo cya FDLR kitagarukira ku kuba hari abantu bafite imbunda. Hari amateka maremare y'uyu mutwe, imiyoboro yawo, uburyo wabonye inkunga n'ubushobozi, imikoranire n'imitwe imwe n'imwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibibazo by'ingengabitekerezo n'ibyaha bikomeye byagiye bishyirwa mu majwi. Niyo mpamvu uyu mutwe tugiye kureba niba kwambura intwaro FDLR bihagije cyangwa niba hakenewe igikorwa kirenze ibyo. Mwaye ikaze, nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Kuva mu mpera za Nyakanga 2026 ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangaje ko gahunda yo kwambura abarwanyi ba FDLR intwaro, iyi gahunda iri mu masezerano yavuze ko leta ya Kinshasa yagiranye na FDLR, aho hagamijwe ko abarwanyi b'uyu mutwe bashyira intwaro hasi ku bushake. Nyuma yaho hakaba gahunda yo kubashyira mu bigo byihariye no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Magambo yoroshye, gahunda ibigamije ko umurwanya ava mu mashyamba akarika intwaro, akavanwa mu bikorwa bya gisirikare, hanyuma agafashwa kongera kubaho nk'umuturage usanzwe. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye: abatabyemera gusubira mu Rwanda bo bazajya he? Niho haturuka gahunda yo kubohereza mu kindi gihugu cyangwa ibihugu bya Afurika. Kugeza ubu nk'uko inyandiko ibivuga, igihugu cyemeye kwakira bamwe muri bo ntikiramenyekana ku mugaragaro. Ibi byahise bituma hibazwa ibibazo byinshi. Ese icyo gihugu kizaba gifite ubushobozi bwo kubakurikirana? Ese kizabasha kumenya abayobozi b'uyu mutwe n'abasirikare bari ku nzego zitandukanye? Ese kizabasha gutandukanya abashaka gutangira ubuzima bushya n'abashobora gukomeza ibikorwa bya politiki cyangwa bya gisirikare? Kandi ikibazo kirenze ibyo, ese FDLR ni intwaro gusa? Iyo tuvuga gusenya umutwe witwaje intwaro, abantu benshi bahita batekereza ku mbunda, ariko umutwe witwaje intwaro ntabwo wubakwa n'imbunda gusa. Hari ubuyobozi, hari imiyoboro, hari uburyo bwo kubona amafaranga, hari abantu bawushyigikira, hari amakuru, hari uburyo bwo gushaka abarwanyi bashya, hari umurongo wa politiki cyangwa ingengabitekerezo ushobora gutuma abantu bakomeza kuwushyigikira. Niyo mpamvu abasesenguzi bavuga ko kwambura abarwanyi intwaro bidahita bisobanura ko umutwe wose usenyutse. Umuntu ashobora gutakaza imbunda ariko agasigarana imyumvire yamushyiraga mu mutwe. Ashobora kandi kugira imiyoboro imufasha kongera kubona ubushobozi. Cyo gituma gahunda ya DDR ari ukuvuga gahunda yo gusezera abarwanyi no kubasubiza mu buzima busanzwe, isaba ibirenze kubambura intwaro gusa. Igomba kubafasha gutangira ubuzima bushya, ariko kandi igomba kubaka uburyo bwo gukumira ko umutwe wongera kuvuka. Kugira ngo twumve neza impaka ziri kuri FDLR, tugomba gusubira inyuma gato mu mateka y'uyu mutwe wa FDLR. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda,
mu 1994 bamwe mu bari bagize ingabo z'u Rwanda zatsinzwe exfar interahamwe ndetse n'abari bafite uruhare muri iyo gahunda ya jenoside bahungiye muri Zaire, igihugu cyaje kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 hashinzwe FDLR, umutwe wakomeje gukorera cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe izina rya FDLR ryagiye rigaruka mu bibazo by'umutekano byo muri aka karere, kandi ikibazo cyayo cyagiye kirushaho kuba ingorabahizi kuko imyaka yagiye ishira. Abagize umutwe bamwe bagiye basaza, abandi barapfa, abandi barafashwe, ariko umutwe ukomeza kuvugwa. No ikibazo gikomeye kiri kuki umutwe umaze imyaka myinshi udasenwa burundu. Nkuko bigaragara mu nyandiko dushingiyeho, Minisiteri y'Imari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko yagiye ibitangaza ndetse n'izindi minisiteri bavuze ko uyu mutwe wemeye gushyira hasi intwaro. Ariko nanone tunyarutse gato tukajya kuri Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari inyandiko yashingiyeho ishinja FDLR ibikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko, kwica abasivile, gushimuta abantu no kwinjiza abana mu gisirikare. Ibi byatumye abayobozi bamwe b'uyu mutwe bafatirwa ibihano. Ariko ni ngombwa gutandukanya ibintu bibiri: abashobora kuba baragize uruhare mu byaha bikomeye, hari n'abarwanyi cyangwa abantu bashobora kuba barinjiye muri uwo mutwe nyuma y'imyaka myinshi. Niyo mpamvu gahunda yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe igomba no kuba ifite uburyo bwo gutandukanya abashaka gutangira ubuzima bushya n'abakekwaho ibyaha bikomeye. Kuko niba umuntu akekwaho ibyaha bikomeye ntibihagije kumujyana mu kindi gihugu gusa, hakenewe uburyo bw'ubutabera, hakenewe iperereza, hakenewe kumenya ukuri ku byabawe, kandi hakenewe ko abarokotse ibyaha nabo babona ubutabera. Ku ruhande rero rw'u Rwanda, iyi gahunda yo kwimurira bamwe mu barwanyi ba FDLR mu kindi gihugu yarebwa mu buryo bwihariwe. Impamvu nuko u Rwanda ruvuga ko ikibazo cya FDLR gifitanye isano n'umutekano warwo ndetse n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Kandi nk'uko inyandiko ibivuga, u Rwanda rwamaganye ko gahunda yo kwimurira aba barwanyi mu bindi bihugu yabiri mu masezerano ya Washington. Bivuze ko hari ikibazo cy'ubwumvikane ku buryo ikibazo cya FDLR gikwiye gukemurwa. EDC ishaka ko abarwanyi bashyira intwaro hasi. U Rwanda rwo rushimangira ko FDLR igomba gusenwa burundu, bituma ikibazo kiba kinini kurushaho. Kuko ikibazo ntabwo kiba gusa ngo abarwanyi bazashyira he intwaro, ahubwo kiba ni gute uyu mutwe urangizwa burundu kugira ngo utazongera guteza ikibazo mu karere. ICG yo irasaba EDC gusenya FDLR. Ana mwe makuru akomeye muri dosiye. Itsinda rikurikirana ibibazo by'amakimbirane ku rwego mpuzamahanga, International Crisis Group cyangwa ICG, ryagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiye gusenya FDLR nk'uko bivugwa ko biteganwa mu masezerano y'amahoro ya Washington. ICG kandi yasabye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyiraho gahunda isobanutse ndetse n'ingengabihe yo gusenya FDLR. Ibi ni ingenzi kuko gahunda idafite igihe ntarengwa and ishobora gutuma ibintu bikomeza gutinda kubera nta gihe nyine ntarengwa gihari, nawe urabyumva. Ikindi cyagaragajwe ni ikibazo cy'abayobozi cyangwa abarwanyi ba FDLR bakekwaho ibyaha bikomeye. Ninde uzabakurikirana? Ni iki kizakorwa ku bantu bakekwaho uruhare muri jenoside cyangwa ibindi byaha bikomeye? Ibi ni ibibazo bigomba kugira ibisubizo mbere y'uko gahunda ishyirwa mu bikorwa burundu. Hari ikindi kibazo cy'ingenzi. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zagiye zigaragaza imikoranire ya FDLR n'imitwe imwe n'imwe y'abanyekongo. Muri yo harimo APCLS na Nyatura ndetse n'indi mitwe yagiye ihuzwa n'ihuriro rya Wazalendo. Inyandiko rero dushingiyeho ivuga ko FDLR yaba yaragize uruhare mu ishingwa cyangwa mu miyoborere y'imitwe imwe n'imwe, Nyatura, APCLS na CMS. Niba ibiri ari byo, bisobanuye ko ikibazo cya FDLR kitagarukira gusa ku barwanyi bayo, hari n'imiyoborere y'imikoranire n'indi mitwe. Niyo mpamvu gusenya FDLR bisaba kureba n'iyo miyoboro, kuko ushobora kuvana abarwanya ahantu hamwe ariko imiyoboro yabo igakomeza gukora. Kandi iyo
imiyoboro ishobora kubafasha kongera kubona ubushobozi. Ikindi kibazo gikomeye ni amafaranga. Umutwe twaje intwaro ntushobora kumara imyaka myinshi ukora nta bushobozi bw'amafaranga. Uko bivugwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FDLR yagiye ibona amafaranga binyuze mu bikorwa birimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gushimuta abantu hagamijwe amafaranga, ubusahuzi no kwangiza amashyamba hagamijwe gukora amakara. Nibizi nzira zo kubona amafaranga zikomeje kubaho, kwambira intwaro abarwanyi bishobora kutaba igisubizo kirambye, kuko amafaranga ashobora kongera kubaka ubushobozi. Niyo mpamvu gusenya umutwe nk'uyu bisaba gukuraho n'uburyo bwose ushobora gukoresha mu kubona amafaranga. Noneho reka tujye ku kibazo gikomeye. Niba hari igihugu cya Afurika cyemeye kwakira bamwe mu barwanyi ba FDLR banze gusubira mu Rwanda, icyo gihugu kizakora iki? Hari kuba umuntu ahawe aho kuba ntabwo bihagije, akeneye gahunda y'ibanze. Icya mbere, kwambura intwaro. Icya kabiri, gutandukanya abarwanyi n'imiyoborere y'imitwe yabo. Icya gatatu, gukurikirana abantu bakekwaho ibyaha bikomeye. Icya kane ni ukubafasha gutangira ubuzima busanzwe. Iki cya gatanu cyo ari ukubafasha kubona akazi cyangwa ubundi buryo bwemewe bwo gutuma bibeshaho. Icya gatandatu kinakomeye, kugenzura ko gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe itongera kubyara umutwe mushya. Ko igihugu cyakira umuntu nk'impunzi cyangwa wahoze ari umurwanyi, icyo gihugu kigomba kumufasha kuba umuturage usanzwe, ntabwo kigomba kumwakira nk'umutwe wa politiki cyangwa nk'itsinda rya gisirikare. Ikibazo cy'ingengabitekerezo ni kimwe mu bikomeye. Niba umuntu amaze imyaka myinshi afite umurongo runaka wa politiki cyangwa imyumvire ishingiye ku rwango n'amacakubiri, kumwambura imbunda ntabwo bihita bihindura imitekerereze ye. Ashobora gukomeza kuyikwirakwiza mu bandi. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga nazo zishobora kuba inzira yoroshye yo gukwirakwiza ibitekerezo. Umuntu ashobora kuba adafite imbunda ariko afite telefone, internet n'abantu bamukurikira. Niyo mpamvu gahunda yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe igomba no kwita ku hinduka ry'imyumvire. Ariko nanone ibi nibigomba kuvamo guhana umuntu kubera igitekerezo gusa. Kigomba gukurikiranwa n'ibikorwa by'urwango, gushishikariza urugomo cyangwa ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko. Hari ikintu gikomeye gishobora kwigirwa ku mateka ya FDLR. Nuko umutwe twaje intwaro ushobora kwinjira cyane mu mibereho y'igihugu ukoreramo. Iyo umaze imyaka myinshi uhari, ushobora kugira imikorere n'abantu, imitwe, ubukungu ndetse n'inzego zitandukanye. Inyandiko dushingiyeho ivuga ko FDLR yaba yaragize imikoranire n'ibice bimwe by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe twaje intwaro. Ni umutwe umaze imyaka myinshi ufite iyo miyoboro. Gusenya umutwe bisaba gusenya n'iyo miyoboro. Niyo mpamvu gahunda igomba kuba ndende kandi ifite igenzura. Ku rwego mpuzamahanga, gahunda yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe izwi nka DDR, intego yayo ntabwo ari ukubambura intwaro gusa, ni ukubafasha kuva mu buzima bwa gisirikare bakajya mu buzima bw'abaturage. Umuntu ashobora guhabwa amahugurwa, ashobora kwigishwa umwuga, ashobora gufashwa kubona akazi, ashobora gufashwa kongera kwinjira mu muryango cyangwa watuyemo. Ese nuko nkuko bimeze. Abarwanyi ba FDLR hari abamaze gutahuka mu Rwanda, uko inyandiko dushingiye ivuga ko abarwanyi ba FDLR bavuye mu mashyamba ya Kongo bakagaruka mu Rwanda bamaze kurenga 12,000. Ubwo tubategeza dukomeze turebe. Iyi ni The Quick Times News. Kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5.